Zo Indigenous Forum buat sain cholkar ni author training on language documentation nei mek ani. He training on language documentation hi nimin khan assembly speaker pu hi phei chuan khwaliani in ahunga tong mang tu anom to lo chuan tong aral mai thin ani ti soin tong le nam hi thil in koptlat ania nam aboral chuan tong aboral thin tong aboral chuan nam aboral thin ani ati kumsani pakua UNESCO injir chian abwa chaya chuan zo na thak nam sang sang som pathum lai chu andin mun ahim lo hle ti thu atar langa zirbing tu pakhat cross chuan khovel tong zinga za somria te chu kumza aliam le meu chuan abo vek to don ti in achuta tuna hian khovel tong za asom kwa paruk te chu khovel mishing za apali chauten an mang to ani ati zirchiang tu then khat chuan India independence kumsang ka kwa somli pasari atanga chutin India ram tong chi somli pasari zat chu aboral to ani ati zona thlak tong hausak zia soin mara tong reng reng hi atopa vowel vekin atopani atia tuna kan tong man tlang lon mizo tong kan ti mai po hi zona thlak sang sang tonga tanga lokalani ati training na a mantur hian speaker hian laptop le printer zo Indigenous Forum hna ahlan ngalbok zo Indigenous Forum training hian tong boral mai tur vawnhim le da thaddan anzir hodona March ni som pani thleng training nei turani a atuya piang te tel turin an somani